Linjani maZimbabwe mahlelo ngoGibbs Dube ku VOA Studio 7 lamhla ke mfuna ukulinxusa ukuthi lithanda ikhasi le VOA Indebele. So ke mfuna ukuthi libone ukuthi kwenziwa njani nxa ufuna ukuthi uthande ikhasi lethu. So lapha kade ngisekhasini elami lapha kubhalwe ukuthi Gibbs Dube. Liyabona lapha kubhalwe Gibbs Dube So nxa ukuthi ufuna ukudinga iVOA Indebele okwenzayo ke usiyafika lapha uthi ku search yakho uthi mfi ungavela uthi mfi khona lapho ke sutype uthi VOA Ndebele ungavela utype njalo susenzeke khona ukuthi ayisearch sufitizela lapha uthi search iyaziphumela ke iVOA Indebele igijima nansiyana uyayibona ube suchaya phezulu khona phana nxa ungavela uchaya phezulu khona phana siyavuleka ke phela liyavuleka ikhasi lakho lingavuleka ikhasi lakho ke usokumele ukwenze sukhangela lapha uyabona lapha kubhalwe ukuthi like ukuthi mina ngalithanda ikhasi leli so lawe kuyabe kulento kunje kumele ukufitizele ungavela ukufitizela into lakho then suthande ikhasi le VOA Indebele susazikholisela ubukabuka ubone konke okukhona so mahlebezulu nxa lifuna ukuthandana lathi ngenani ku VOA Indebele like it ngiyabonga.